Assalamualaikum, katang hula langgong, Islam ataw bukon, ganti ko na ini ipatuntong. Tagnaaw jubila, insimunod bismillah, inikusyal sila halsin corona. Tao na hiluhala, saplak pakatan hula, mataod na inawala, labi na in mga Kastila. Naghinang sinsakit, dain kuno ha US, binisin Chinese, taon niya sacrifice. Panday sin China, dito biustak muna, mulitik sila di na, sababsin si maklag na. Panday sin Chinese, matan-matan wais, taon niya sacrifice, supaya di maditik. Kita po ha Facebook, labi na ha mga news, why dugaing about, dahin sin corona virus. Sukul alhamdulillah, hindi ha Malaysia, yugdan duhol-duhol da, salakdain nagmula. Kita tausok umamal magpataod, tumtumun na tutud, Tuhan sangat makusog. Ang hambuk mo alam, biya bilang-bilang, amura makatabang, amalta sambahayang. Suway kita manumtum, intuhan tanto awon, amal ayaw larakon, iman patatapon. Aon bisa radyungog, bangyat tubukon langog, hangkan sakit timaod, piya lupad hakawog. Haros tapaghalian, in magkaon kaginisan, aon nakawa pangadjian, in sakit dain habinatang. Mahinang tanalami-lami makababa na sa ini, di da mauno in company ataw in matawd money. Makaulong-ulong in waypas, bangin corona ini di pa magwakas, matawd na kailo, hindi makatatas. Bangko kita-kitaon in magsusuplay, piag sulat in ngan singkatan bay, sa magtagad kita, sambil malugay, sambil pabihayaon, di da magsampay. Unuta kita niyo aun tagaran, in sila naraak magsulat ngan, misan na di matong, di dahi dihil pakaywanan, hinang piag tindahaway, hinang dagangan, bunal-bunal da inta ubihayaon, hapag kahimanusya way na ulong, piya agad ha politik, corruption, sa di da mauno, intuhan awon.